Greges. Jaluk greges jare sing. Ah? Greges. Greges apa greges? Kok dandut umi-umi iki, mboten joget. Wolu-wolu mi. Bu Sumar. Nggak iso carine, Pak. Oh. 99. Lainnya ndak bisa. Kok salah obrot, soalnya anu minta sayang kok ala kemarin. Sing pundi niki, berat napa greges? Senyak benyak sayang. Iya hari ini. Napa niki, Bu? Greges. Hah? Oh, apa-apa jarine. Oh, sing penting joget. Heeh, greges wis ya. Kok gereke jari berot. Selamat malam, selamat berjumpa dengan Pak Ayub Tanji Nanas. Ya, asai Pak J. Asai Bu E. Kerekes aduh utian kerekes saya suwe banter gluduke abu riko nangis apa tahan dirasakno eman du di eman kari seru di kota aduh ojo wedi kelangan dung jodoh sing ngebiakan ngeliat yo siap-siap joget ya Bu ya. Siap-siap di egelno lah pokoknya ya. Ayo. Saiki kemarin ini kudu banter loh, nek ngegol lah ya. Ha. Ya, aduh cek lemesnya. Kurang lagi tambahi gula. Ayo goyang Ibu. Ha. Wes ya wes dong rikome kira sing guna. Kurang banter, ayo. Kari manis kurang lagi tambahi gula. Wes ya wes hang dipikir apa kerasa eman duit ha 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 jas heri seru riko tangisan kaya ibu sing iku kudu egal-egal tapi wedi.
Tibake iya iso joget. Ya. Aduh, enak rek. Siap sayang? Kari manis, kuryang manis tambiai kula. Aduh, tibake iso. Wes, dongeri komer, kuno. Ayo. Kari manis, Gak iso kari manis. kuryang manis. Ayo. Iso. Wes yo wes, sing dipikir ora kerasa. Meneh, ayo Ben. Kari manis. Kurang legi tambahi uyang. Tuh. Wis yo wis nang dipikir ana sing guna. Kari manis kurang legi tambahi. Tambahi apa, Bu? Wis yo wis nang dipikir apa kerasa. Ari manis kurang manis tambahi gula. Wis yo wis angri kono mikir guna. Kari manis kurang manis tambahi gula. Kok ngecen manis kok. Wis yo wis ang dipikir apa ngerasa. Ayo. Ja ja ja. Kok koyok patung kabeh rek. Lah, Sing kayal-kayal tuan rumah ya, Pak. iya Mbok Sumar isinan. Oh, tak bisa. Koyok patung. Oke, terima kasih matur semanun Ibu Sumar Siti Asia selaku tuan rumah didampingi terutama Ibu Radit, Ibu Fahmi, Ibu Nasikin, Ibu Mahrus, Ibu Munir, Ibu Asmat dan kawan-kawan semuanya tanpa terkecuali yang telah sudi tampil di pagelaran. Apa bi? Boy iya jadi orang kakek aja. Aja deh mantan Bu Taya aja. Mantan Bu Taya aja. Jaibangan tak lajengipun tetap di dalam terima tamu pengundang pendamping tokoh terop Dara Bedayu Senduro. Terutama yang panggil Bapak Nasikin.
keluarga besar Uki Bedayu, Rupiati saking Pandan, keluarga besar. Bapak Andika Bedayu, Bapak Roni Bedayu, Bapak Neman Bedayu, grup. Selamat Bapak Rudi juga Bedayu. Masa Nyonya Rimami naik lagi, tidak apa-apa. Bawon Bapak Sutris Bedayu, Sui Bapak Menik Kandangan, Ali Bapak Pur Pandan Sari. Sekalian permintaan Bung Tikno selaku pengundang, permintaan Bapak Pebi karena ini gendengi Gunung Sari, Bapak Kampung Niko Rohman. Ini permintaan. Mohon tampil di pagelaran Kampung Jais, Mas Dedi Irawan, mantu dari Mbok Taya, duduk manis dulu. Ayo, lah, saya ini metrok kok, Bang. Coba Kacong Ridwan duduk manis dulu, dangdut. Duduk manis, iya. Bapak Munir Bedayu. Teko sapa iki? Kok akeh temen Bung Jais. Jare Bambang sing duwe bar Jabar. Ojo akeh, aja nyak wenyak sayang. Engko tak mulai ka jurusan Purnomo buron kemarin. Ya hubungan ban Bung Tikno Kampung Umar Yogar lah, hubungan biji lah. Iya lah, hubungan biji lah. Ridwan duduk manis sayang. Ali Bakpur mulai ya. Ojo. Sing duwe panti pijat. Ding-dingane bro. Bapak Anasikin Rupiati sesarangan Bapak Andika, Bapak Roni, Bapak Niman, selamat Bapak Rudi, Bawon Sutris, Sui Meni, Ali Baapur, Kampung Niko Rohman dan kawan-kawan. Jong Tikno, arah apa jo anu pong, aduh.